Ali ga Darija, ovog tam sam vidio da ukorno prema. Ja mislim da je da ubeže ovaj štrafka, niste. Ne, to sve na laganica rešava. Kakvom lakoćom ulazi golman. Kupo je Tarot. Dar je kupo. Deš vidi! Od ovoga. Novi igrač sa novim štucnama. To veli da smo to prve kad si ih je kupio. Pa vidi se. I kapetan. Frizura odmah. Mate, daj ovaj sin da ti frizuru snim. Daj. Što? Tak treba Jo, nisam ništa, samo... Opa, Dario, daj da vidimo frizuru. Daj. O, ide Ernest, sam moramo... Sad te ima ko snimat! Da, ovo dosta ove. E, ali celo ne buš odigrat, to se ne veselim. Kaj si obljepljen, stari, ko da si od... 16 različitih kopačka. Kaj? Ma sve sam snimao. To šena za Mateju! Moramo i trenera da ga označimo. Da. I doktor. Sve je tu na mjestu. Pa snimam za arhivu NK Kleinca. Treno, pozdravite kameru. Ulama, di je Ulama? To moraš. Ulama.